and welcome to Prudent News. Now look at the headlines. Attorney General should represent Goa for mining case in the Supreme Court. Demand mining independence. Goans begin their second day of DHARNA at Jantar Mantar. Prudent team reports from Delhi. Navy boat hits a fishing trawler off Agonda coast. 6 fishermen missing, 23 rescued. Search on for the missing. Trawler capsizes due to the impact. Government to approach the High Court to get the stay vacated on the slaughtering at Goa Meat Complex. CM says illegal slaughtering of animals will not be allowed. Prices of chicken and mutton shot up by almost 10%. Fisheries Department to finalize fishing ban period by the 3rd week of May. Margaon ESI Hospital to be ready by June 2013. Labour and Employment Minister said general public would be allowed to avail charge services. And National Chalkball Championships from Saturday at Ponda. 24 states to participate in the first ever senior chalkball competition in Goa. And now the news in detail. Mining dependents have demanded that an Attorney General should represent the government in Goa mining case in the Supreme Court. Hundreds of mining dependents from Goa began their first day DHARNA at Jantar Mantar in Delhi on Thursday. CPI leader Gurudas Dasgupta, A.B. Vardhan, Goa MPs, BJP national spokesperson Prakash Javadekar and others met the agitators. GMFP delegation also met Speaker of Lok Sabha and few union ministers. Watch exclusive report by reporter Mahesh Gadi with video journalist Devendra Gaonkar from Delhi. Hundreds of mining dependents participated on the first day of 2-day DHARNA at Jantar Mantar. CPI leader Gurudas Dasgupta, A.B. Vardhan, MP Shripad Naik, BJP national spokesperson Prakash Javadekar, MLAs from the CPI and CPIM and central AITUC leaders met the agitators on Thursday. Later, a delegation of Mining People's Front under the leadership of CPI met the Speaker of Lok Sabha Meera Kumar, Union Mines Minister Dinsha Patel and Union Agriculture Minister Sharad Pawar to press Goa's case for immediate resumption of legal mining. Central government is responsible because there has been some decision by the Supreme Court. It has involved the livelihood of thousands of people in Goa and that has destabilized the economy of that state. Therefore, it is for them to decide what they should do. This is one. Second is Goa government should understand that economy of Goa depends to some extent on mining. If it is stopped, that will affect the livelihood. Therefore, they have also a reciprocal responsibility. These two governments are running away. The workers have come to press for the demand, not only for them, but for the entire Goa. यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि भारत सरकार इसके बारे में कार्रवाई करे, क्योंकि ये सब कानून भारत सरकार के अंतर्गत है. उनको इसमें फैसला करना पड़ेगा. ये केवल गोवा का सवाल नहीं है. गोवा की इकोनॉमी इसके ऊपर काफ़ी निर्भर है. इसलिए एकदम इसको बंद कर देना यानी गोवा के लोगों को भूखा मारना है. इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं. सेशन भी चल रहा है, इसमें क्या आवाज़ उठा रही है? इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे. CPI भी, AITUC भी और बाकी लेफ्ट पार्टीज भी उठाएंगे. कुमारी ताणी सांगले की हे पिटिशन आम्ही दिला ते इन पार्लिमेंट पिटिशन्स कमिटी थंय लायता. त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टरा लागीं आपण उलयता. त्याच बरोबर मिनिस्टर फॉर मायन्स ताच्या लागीं उलयता. MOEF लागीं उलयता. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ताच्या लागीं उलयता. आणि आपण आपल्या कडल्यान पार्लिमेंटान जितलो सपोर्ट तुमकां दिवंक जाय तो आपण सपोर्ट दिता. MP Shripad Naik informed that a calling attention has been moved in the parliament on the mining crisis in Goa.
The Goa Mining People's Front Dharna will continue for another day. आज झिरोवरही घातला आणि कॉलिंग कंडिशन गेल्या आठवड्यात घातलेले पण अजून काय येऊन ते पार्लमेंटच चाललं नाही. आज झिरोवर घेतलं आशिल्लें पण आज पार्लमेंट आमचो एक MP हे जालो एक्सपायर जालो सिटींग MP आणि दुसरे बरोबर तशें हांव ह्या दिसांत चलकच ना म्हणजे ते येवपाची शक्यता आज ना. परंतु हो विषय जो आमी कॉलिंग कंडिशन कितें ह्या संदर्भात करूंक जातात ते निश्चितपणे पार्लमेंटाक करतले. गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाच्या धरण्याक आज बरोच प्रतिसाद लावलो. सुमार 1000 लोक ह्या धरण्याक वांटेकार जाल्ले आणि हाची दखल घेत सगळ्याच पक्षाचे MP तांकां येवन मेळ्ळे आणि त्यांच्यानी हो मुद्दा पार्लमेंटान लावन धरपाचें तांकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. दिल्लीच्यान देवेंद्र गांवकरा बरोबर रिपोर्टर महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. A Navy boat hit a fishing trawler off Agonda coast on Thursday morning. 6 fishermen are missing. However, 23 fishermen were rescued. 12 fishermen are shifted to the hospicio for medical treatment. Fishermen complained that a Navy's boat hit their fishing trawler and did not even wait to help the injured fishermen. The impact was so strong that the trawler broke into 2 pieces and capsized. Search for the 6 missing fishermen was on till late night on Thursday. आमी हिंगसून काणकोण भायर आसले घेतले नासतना कुटमाणसून काणकोण भायर म्हणल्यार थिंगा 5 सुमार थांबेले मातशें रेस्ट घेयला 5 तेन्ना हांवें मातशें आड गेले तेन्ना फुल्ल लायट पेटोवन दवरला तेन्ना डायरेक्ट तेन्ना न्यू आनी कोस्ट गार्ड कळना ते मारून डायरेक्ट गेलो आनी 6 जाण गेले आनी मागीर आमी सालवार लागून आल्लो मनीस सालवार लागून ते लायफ जॅकेट आहले तेजेर सालवार जालो थोडे जाण आनी कितें सामान मेळ्ळें तेजेर सालवार जालो. अरे आमकां लास्टाक 10 सुमार पणजी स्टॉलार येवन दवरलो वायरलेस केलें ते वायरलेस करून ते आपेल्ले तेन्ना 5 वायरलेस केले तेका सायडीन 1-2 तुकडी जाले बोट 2 तुकडी जाले एक तुकडी थिंगा जाळ गिळ सगळे थिंगा ते जागीर एक तुकडी भायर गेलो भायर सरले ते 6 जाण मातशे डायरेक्ट गेले ते आतां 12 जाण येयले हिंगा हॉस्पिटलार 2 जाण सगळेक मात सिरियस 2 जाण एक आदमी एक जाण मात सिरियस पुरला आनी सगळे थोडो मात 8 पात्रांक घाले मागीर हातीन चलोवपा दिले तो न्यू बोट कोर्स गार्ड आसता ते दोबको मान गेला आनी थिंगा हिंगसून 5 मिनट वर थिंग वचून रावलो तो आनी परत आमी सेफ्टी करपाक येयलो ना थिंगसून आनी परत डायरेक्ट गेलो नेवीचे ते बोट न्यू बोट नेवीची बोट त्याचे माने म्हणटाचे प्रमाणे एक नेवीची बोट अशी येयली आणि डॅशमार्क गेली अँड वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म द फिशरीज डिपार्टमेंट the Kunkul police station and the other authorities Navy and Coast Guard. We are still in search operation. आम तेका डिस्क्रिप्शन दिला की त्या बोटीचे कलर उमका आहला आणि किती आहले ते सांगला तरी असं अजून ते फाइंड आउट करून जालना आणि म्हाका गव्हर्मेंटाक एजन्सी कडे कोण आहे ते मातशें ते फाइंड आउट करचे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इन्सिडेंट विच हॅपन इन द कोस्ट ऑफ गोवा आणि अशें करून जालें जाल्यार आमचे फिशरमॅन पळय वयता ते दर्याक आमचे मानाय भितले आणि पात्रां लोक बोट धाडप भितले एंकरा बोट आसून म्हळ्यार एंकरा बोट आसून आणि एक्सिडेंट जावन आणि 100 जाण आमचे लोक नाम प्रमाणे जाल्यार गव्हर्मेंटाक कितें फास्ट तेजेर एक्शन घेवचें आनी ती बोट सोदून काडचें आनी इमिजिएट एक्शन घेवचें. Government will approach the High Court on Monday to get the stay vacated on the slaughtering at Goa Meat Complex. Government would plead before the court to allow the slaughter under certain conditions. Chief Minister Manohar Parrikar made it clear that illegal slaughtering of animals will not be allowed in the state. Meanwhile, prices of chicken and mutton shot up by almost 10% following the beef crisis. The situation may still aggravate if the ban continues. Who permitted this? I'm not saying that they should not go, but they should have asked permission and gone. What action CM will take on people? People will go and do anything in government premises. कोर्टाचो डिसिजन आमचो ना कोर्टान सो मोठो कॉग्निशन घेतला आमकां नोटीस सुद्दां इश्यू जावन ना नोटीस इश्यू जायना आसतना गव्हर्मेंट एडवोकेट किंवा वो एडवोकेट जनरल ताका कांयच खबर नासतना तो कितें सांगतलो ताका नोटीस दिवपाची आसता अशें केसीन आतां लिगल हातून काही इरेग्युलरिटी जर आसा जाल्यार त्यो इरेग्युलरिटी आमी करेक्ट करून घेता नो थर्ड पर्सन एक्सेप्ट द ऑथरायज्ड पर्सन shall enter that area. You keep it properly locked and file a police complaint against anyone who trespasses. High Court जी कमिटी अपॉइंट केल्या तिने आपलो ऑलरेडी वचून हे केला अभ्यास केला आम्ही सोमारा हायकोर्टाकडे अपियर जाता and we will see that government strictly abides by the 3 laws. तुमकां जाय असो गो रक्षा आनी तुमकां कितें करूंक जाय
भायर जी गोरवां मरतात काय ना गाडया सकयल आनी हेच्या सकयल ती सगळी धरून व्हरा म्हणून बेटे पब्लिसिटी करच्या पेक्षा ती गोरवां धरून व्हरोनी. While very sensitive to killing of any animal and very critical of any illegal houses, if you give me, I will crack down on them. म्हजी एकूच विनंती आहे की जे कोण जनावर मोगी आसात तांच्यांनी ह्यो गजाली सारक्यो हे करून हांवें परत तांकां सांगलां तुमी सरकारा कडेन हाडात. Following meat crisis, prices of chicken and mutton are on the rise, and situation may still aggravate if crisis continue. लोक आता बगर हेच जाता मास्क केन्ना चालू जातले म्हणून आता आमी गिरायकां सांगता कितें आमी 8 दीस लागतले तिंका फेस्टला जावपाक तरी पण आता रेट आनीक वाडटलो. बीफ तर बंद जाले आनी रेट वाडपाचो फूल चान्स आहा. चिकनाक आता डिमांड आहा मग तेजे खातीर चिकनाचो रेट वाडला. 1-2 दिसांनी आनीक वाडटलो रेट. With bureau inputs, Dinesh Karpe for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.